بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, manalam salam na isab kami kaniyo, mga anak apo Adam. Sa barang sin abutan sin suara ini, hiatud na mo maun kaniyo insa salam-salaman. Halapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dahin dito, masira impangaddian taniyo. Wala pa kita niyo nakalaton di nga pangaddian. Bunga simpag iman. Sabab ka na kagunahan na to, ingatunin bunga simpag iman. Yari na kita niyo hamasa, magguna kita niyo tuod marayaw. Salta amo na yung kagugunahan na to, in bunga simpag iman. Mga kataw-tay manguran, imbunga simpag iman na bisara taniyo na pangaddi taniyo. Amo na yung mga tao nagtawat pamahasot si mahatinggi. Si manggop na sila, di na sila mag-isabisabay ng mangi. Naglain na sila ring hamalumi pamalano. Naglain na sila ring kabayaan nila maun pakabayaan sin Allah Ta'ala. Salta intapil niya, imbaugbog niya, amo na intao, yamalan niya ing kalima. Pagtawban, iwan pagmisra niya, iwan sing kalima, la ilaha illallah. Tayo mangod na mo
Kaunahan na to magpakusog sin pagampo ni pagmaang. Kaunahan na to magpaulong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kari asali kaulungan kita niyo sintuhan. Sumagawa, ada kalari sa dunya. Di na to na marapadlaw ka na kana. Ada punim mga sila. Nagtawbat matan. Salta iyang malan nila yung kalima. In sila yan. Kalasahan sintuhan dia dunya. Labi aula kanunungan sila hadlaw kana kana. Palman si mahasut si mahatinggi. Hasuratul Ahkam. Innal ladzina qalu sa bunnal tu di mga sila. Nagpamung sila. Naglapal sila. Way Tuhan sa bunnal pagtuhanan nila. Amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyogbukan nila ang kalima ini. Bunnal ang pag-iman nila. Bunnal ang panawhid nila. Bunnal damikyan ang pangagad nila. Hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Summa istakamu mahuli. Biyogbo mo natin pamagbuk nila. Pag-iman sa bunnal. Panawhid sa bunnal. Pamagbuk asara sin Allah ta'ala sa bunnal. Aun garanti kanila. Paman si mahasut si mahatinggi. Garanti sintuhan kanila. Bukon pagkahin nila. Bukon din ang mga malaikat. Bukon din ang kanabihan iban karasulan. Malaingkan din ang mahasut si mahatinggi. Uning garantiyan. Fala khawfun alayhim. Way kabukaan ni. Bangway kabukaan mga tuan kakuyakan. Dahil nga sabab yan. Yung kakuyakan. Amo na yung piyara sin Allah Ta'ala kanabihan iban karasulan. Hiyatud maun patiap-tiap masa. Kahinapusan naghatod sing kakuyakan. Paummat ini, kahinapusan ummat, junjungan tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parman si mahasut si mahatinggi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wairun maksud dugain. In Allah Ta'ala nagpara kanabihan iwan karasulan ang pahikahatod maun pamano siya ing kakukuyakan. Kakuyakan dunya iwaita kanila. Kakuyakan adlaw akhirat iwaita kanila. Apabila kita niukuyakan sinyariya dunya, lagi Tuhan makakuya ginadlaw ka na kana. Bangkitan niyo kaya sarapan pagkaundiha dunya. Lagi in sarap sim pagkaunhadlaw ka na kana. Na garanti sin Allah Ta'ala kanila janji fala khawfun alayhim. Way kabukaan nila sin susungon. Malaing kanin sungun takubun, tigidlum hibabag. In susungun tamahsyar, puno ning katan madjana. Hakubul wera kabukaan mo. Maita, kawasan na sin Tuhan, way na kawasan mo. Way na kawasan sin kampung mo, way na kawasan sin bagay mo, way na kawasan sin katantan. Unura kumaan, amun kaya deposit mo.
sa lugay sing kabuhi mo, doon hapamung mo, doon halapal mo, Rabbuna Allah, impyag tutuhanan na mo, tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala, baugbog nila na yadto, piyarayaw nila na yadto yung pakiman nila, piyarayaw nila na yung panauhid nila, salta piya amalan nila na in kabayaan sintuan haatulan sinsara. Palahaw po nalayhim. Uy kabuka. Nasa kalibiyaon tuan diamag nakita niyo. Bukun pahat diamag tialaw nakita niyo. Bangaong palawihad to amo na yad to. Na pamansin Allah Ta'ala palahaw po nalayhim. Uy kabuka. Maita kaming kawasa, kaming makapagbaya. Wal amru yawmaidin lillah. Imma kapagbaya yan tunggal na kuman mahasot si bahatig. Na ayaw na ka mabuha. May takawri pabuhaon, kurikin pagtawbat mo. May takawri pabuhaon, kurikin amalan mo. May tak. In rahmat pihatud sin Allah Ta'ala pakanabihan, patiap-tiap umat kahinapusan umat amunayin kita niyo. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Napakay niya. Siyangun nin rahmat palawang sinakal niya. Pakayan na sinakal niya ng rahmat. Bukunin pakayan niya, gimpaisan niya sa Jawad. Pakayan na sinakal niya ng rahmat. Dahil nga sa wabdad to, hatiap-tiap siya mag-akal, hatiap-tiap siya magpikilan, yauning kugiwan kuyag, way as tuloy rugal. Rahmatin puhumun niya, hapikilan niya. Sabab kal na mga katawtay nga mga uran, mga anak po Adam. Bukun kita siyangunan sin Allah Ta'ala akkal, ampa kita mangakal. Siyangunan kita akkal, ampa piarahan rahmat. Ampari makatuligiin akkal, pabukun marayaw. Ampari maambitin akkal tasin syayatin. Syayatinul insi wal jinn. Maita. Maingatin syaitan magpalmanis. Ang pangkatagihan sin ummat ini, labi awlamin masata ini palmanis. Magpalingkat. Mga yuhat taurili ba kulong na palmanis. Palmanis si pamayho. Palmanis basyahun, palmanis huyupun. Ya subhanallah. Sa kaniim palmanis original, di nila ito ani paglagi. Uningan sin palmanis yan, rahmatan lil alamin. Piarahan siya sin Allah Ta'ala rahmat. Haunun yan nabi hutang. Biyarin yung kagi niya nagpakay. Badyo, may ingat siya sumulog. May ingat siya duma. Langi sa mura. May ingat siya. Sakali ni rahmat perasin Allah Ta'ala naghatod nabi. Bukun ordinary tao. Haunun niya niya biutang. Na mga tuan, hibutang taniw pakal taniw rahmat. Supaya man kita niyo magpikilan. Hisangun taniw pakal na to, bukun napso na to, imagad na to. Bukun kawasan na to, imagad na to. Kawasa sintuhan. Bukun ingat na to, imagad na to. Ingat kabayaan sintuhan. Bukun kusog na to, imagad na to. Kusog kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan tayo mangod na mo.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Intaw nagtawbat. Intaw yamalan ng kalima. La ilaha illallah. Tiyanto niya, wayroon mahal ka diha dunya ini. Sa mabubos na timbang, in la ilaha illallah. Iban sin pitong lapis langit, pitong lapis lupa. Yaw na yung kakaya-kayaan na, yaw na yung mahal ka, yaw na yung katantaan. Mahal ka pa in la ilaha illallah. Aturayan to. Nah. Hikarwa. In rahmat yusal niya, paatay niya. Dahil nga sabi at atay niya malano. Dahil nga sabi at halom sinatay niya, way tuputan igil iban jangki. May taeddo. Ba't sabab marayaw inti allukan sinatay niya. Ti maalluk papal manis marayaw. Kita niyo, pamayhuan sadya impel manisan. Magkagunahan palmani sinakal. Magkagunahan palmani sinjantung. Allah subhanahu wa ta'ala. Pitaan kita niyo, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakuyakan sin Allah ta'ala umatud katu. Naunin aturun niya katu. Badyo tanyo puti, badyo tanyo iton, badyo tanyo rasulan nang, badyo tanyo rasu Arab. Uno yan. Na. Uno. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Wala ila ajamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Inaturun sing kita niyo, madurog pa karew lang ng badyo sintaw yun. Ang pakawinan mabruk, alp mabruk. Way narugain, in kita niyo harap sa jamad to. Aw nagpapanjari ka to tanyo, Allah subhanahu wa ta'ala umatud ka to. Unin aturun niya. Di na umatud narugain. Duwara. Atay tanyo. Iban hinang tanyo. Nag-agadda kayo ni natay iwan sinhinang. Amo yan mga tuwan. Dahil nga sabab yan. Yari beta di hayatin ni. Fala khawpun alayhim. Ay ikaw mabuka. Hisin nagbaytay ni Tuhan mo. Sa kalili mo pagkahagaran. Imbayta sin news. Hamalaggo, iba na sibi-sibi. Amo natin pagkakaran mo. Simmataw din kaputingan doon katantaan. Manjari hinang-hinang. Mataw din nagsagda, mataw din nagambulda. Sa kalimbay ta sintuhan mo, matan din hakatan, matan. Fala khawpun alayhim. Wayrong kabuhaan nyo, sabab siya im magbabaya-baya sa kali. Tiyalaw na kaw simpuka. Nah, hibutang tatuan, in rahmat yaw. Kagunahanin kuyag, kagunahanin rahmat. Dahil nga sabab yan, imanga sila nagtawbat, imbunga sim pagtawbat nila, mawaugbog sila hala ilaha illallah. In resulta simbaugbog nila hala ilaha illallah, kuyag, hapikilan, kuyag, hajantun, kuyag, harila. Di magbibis sa rawang bukun kakuyagan, sintuhan. Iwan kuyag, hapit wang tabaran. Amo yan mga kakasi. Amo yan mga pananggungan na mo. Amo yan mga anak apo Adam, mga anak apo na mo. Aturun taninaunahan. Lingiun taninaulihan. Maita. Yari kita ni wadunya. Manglabay-labay sadya. Bukon paghulaanin dunya. Paghula na adlaw ka na.
ingkatan panya. Yanug harakato sin Allah Ta'ala pakayuntan yung hipagkawa sing karayawan adlaw ka na. Iwan pakayuntan yung hiwin haulihan sing kita niyo amin makawindeng kato supaya sila magkasusahan. Nayad to mga tuwan. Fala khawfun alayhim way kabukaan nila yan. Wala hum yahjanun. Iwan ay ikaw magkarukaan sinikawin mo. Ingkabu ka ibang pagkarukaan niya rin nakato. Hamasa na to yun. Mataudsin yung muka. Mataudsin nagkakarukaan. Waisin yung muka. Waisin nagkakarukaan. Ang pamaigin niya ito mga tuwan. Kaun na kau pakabayaan sin Tuhan. Maita, uning kabayaan sin Tuhan, baitaan na kau. Sangunan in rahmatin. Sangunan in kuyagini, maun parihil ko kay mo. Ampakaw di mabuka, ampakaw di magkarukaan, di masusa singkataan pakaradaan. Na, ulaika ashabul jannah. Yung mga sila yan, bang sila abutan sing kamatay, habihanin kahantang nila, habihanin kakahinang nila, ashabul jannah. Isi sulwa, tau sulwa. Sisi nagbayta tau sulwa, Allah subhanahu wa ta'ala, ay na kau mamayta, tau sulwa ako. Cukup na Tuhan mo na mayta kay mo, tau sulwa kau. Sa ilawakuntan yung hinang. Ilawakuntan yung amal. Unin amalan sin atay. Unin amalan sin pikilan. Unin amalan sin dila. Unin amalan sin kataan pa amalan. Dahil nga sa babiyad to, aun na nga subo. Impya nga subuhan tao makahati. Makahati ha Quran. Iban makahati ha hadis. Sinjunjungan taniw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Impangasubukan niya. Umutuudin hakikatut tawbah. Ingkamattanan sin pagtawbat biya din to. Nalaw niya pagkakaw na nga subo, sadya ka, rungo ka marayaw. In pagtawbat, hika isa. Papagtawbat ay natay mo. Uy, nabiya din yung pagtawbat sinatay. Bang malumi natay mo, palanuan na. Maita, kagunahanin atay butangan sa haya. Bukon sa haya ring tao. Bukon sa haya hinang sintao. Sabi niyan hinang-hinang. Sa haya, dahil nga puunan sin sa haya. Aturayan to. Papagtawbat ay natay mo. Ay muluunin atay mo sin igiliwan jangki. Subayway tuputan. Intumuput sa jaron kaniya. Rahmat sin Allah Ta'ala. Kuyag sin Allah Ta'ala, iwan barakat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, imma puasyad tu ayaw. Ingan niya yad tu pagtawbat sinatay. Hikarwa. Pagtawbat sin akkal. Inakkal tanyo, bukunin tanyo nagbutang. Bukon hiyamak taniyo, bukon kampung taniyo. Amin nagpapanjari sinja sa taniyo. Papagtaw batin akal. Biadin kagi. Biadin kagi. Ay ikaw magtali si mami. Ay ikaw magpikilan si mami. Maita, ang kabtangan si mga sila ulama, nakaw na. Mapuok pa masasin nabi.
impikilan mo pamarayaw hang kajam. Labi marayaw rin sinagsambahayang kausundan. Nagtali sa jakaw hang kajam, nagplano sa jakaw hang kajam, sa hikarayaw kay mo. Sabi manjari, isa-isa mo sadya. Sa leapay mo tialiing karayawan si mahadya na. Hamasa mo iwan sin susungon. Iwan sin haulihan mo. Leapay mo at tutiali sin karayawan. Hang kajamin lugay mo nagtali. Nagplano sa jakaw. Labi mapahala. Dahil sin sambahayang sunat. Hang katahon. Na minsan impaldo, kaya hunitan din bangsa tama sa tayo ni, 5 laag daawa. Asal siya nilaw na sa bahayan. Lialakan daawa, main kanyaw nila kaya kakad, in rukun Islam, in taod 5. In pagsambahayang yaw nakalamog. Sa amin sa pabihaddo, lialawakan daawa. Na, tayo mahod na mo, uuhon natin atay na ito. Abdun min ibadillah. In kita niyo ipon sadya sin Allah Ta'ala. Piyagbabayaan kita niyo sin Tuhan. Aun pagbaya taniyo sa kawain pagbaya taniyo. Hababaan sin kabayaan sin Allah Ta'ala. Di kita niyo manjari mangliw lakad. Tulayan Tuhan. Nah. Hang kajam nagtali kau si marayaw. Nagtali sadya. Wala mo pa na paragbos. Sa marayaw rin sin sabayang sunay. Nalong mo magtali na hadya ko isab na ayaw isab. Mabaya ko kan tumali. Sambahayang na kau sunat. Nah. Kita atuan. Papagtawbatunin natay, papagtawbatunin pikilan, papagtawbatunin pangita. Uy, betin niya ka. Ay, sadya ka umatod si mangi. Nabihaw tuwan, imata si maas malabo. Imata si bata-bata malabo. Maita, nagkita sadya sintao, ibang tao. Wala 5 mata nila nagkita sing kabayaan sin Tuhan. Bata-bata ing kita. Tao maas nagkikita. Na, papagtawbaton tani yung pangatod tani. Wiya dining kari, atod na sadya kau pakabayaan sin Tuhan. Di na kau magmula. Di na kumangi mata mo, bangkaw rin makatod pakabayaan mo. Sa gaman, dumayaw yung pangatod mo, wang mo iatod yung kabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tawwa. Papagtawwa tayong pandungog mo. Hindi na pwedeng kari. Ay sadya ka rumungog pamangi. Dungo ka sadya yung marayaw. Papagtawbat ta insuara mo, indila mo. Ay sadya ka magkabtangan sing kaputing. Papagtawbat ta 5 mo. Ay sadya ka himinang sin mo kung kabayaan sin Tuhan. Papagtawbat ta insiki mo. Ay sadya ka manaw pabukon kabayaan sin Tuhan. Yan tutuanin jajawaban sin tao kaya nga suha. Bang mabihatun dagbos, ulaika ashabul jannah. Sila na ni mga tao, weta sin Tuhan. Tao sulwa, ay na kumamayta, tao sulwa sa ako ini. Jukup na imbayta sin Tuhan. Ada kalado ka na ni iwan mo. Mayta siya yung long na nakaweta simbaran niya, pag-uusing kita niya wala liapay. Sa baita na sadya kaw, ay hinang na sadya kaw sin hinangon. Ampay magbaita, Allah subhanahu wa ta'ala, tausul ka kaw.
Biya simpalman sin Allah Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Baita yung Nabi Muhammad. Bang matanim pagbaita nila, indawa nila. Manasa sila magtuhan. Nabaitay, agaraniw sadya impyang hindu ko ini. Bang niyo iagad. Paman sin Allah Ta'ala. Yuhbibkum. Hisim manasa. Yuhbibkumullah. Kalasahan kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya di inin lasa. Bang iagad taniw sadya. In panghindu hiyato cinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa, وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ. Ampunun si Maha Suci Maha Tinggi. Ingkarusa-rusa. Na, yung mga tao yan, ulaika ashabul jannah. Tuhanin na mayta. Ay na kau mamayta, lang mo tausul ka sa ako ini. Ada kalakarapatan kau. Di kau makamayta insya Allah. Sa laon na to na sadya uminhinan. Ang pamamayta tausul ka sa ako ini. Ayaw na inyad. Sa mga nadya kita nupiwaita ini, ulaika ashabul jannah, sila ni mga tausul ka. Khalidina fiha. Tatap sila dito. Naunin pagnganan surga yan. Dia simpamay bayar dunya, buku. Mala aynun ra'at, way pakikita. Wala udunun sami'at, way parurungog. Wala khatara ala kalbi basar, way kabuhaan. Aturayan tuan. Nah, may tayad to bihad to. Jajaan bima kanu ya'malun. Tutumbasan. Karayawan kanila, iwan tutumbasan kanila. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Indayaw si magtawat mga tuwan. Indayaw si mamawbuga kalima la ilaha illallah. Peta sin tuhan tausul ka kau. Kakkal kawalam sin sulga. Bima kanu ya'malun hasabab sin piyag ang gautaan mo. Yamalan mo. Nah, mabarakat saan tuhan ini? Mabarakatin la ilaha illallah. Mabarakatin ini. Tak may tayo ni Nabi na kita ini. Amuin tawin bukun mabarakat. Ampeng Quran mabarakat dah. Di mapindah. In kalima la ilaha illallah mabarakat dah. Sa may tayo ni Nabi ini. Tao. Bukun mabarakatin pangatud niya. Bukun mabarakatin kabtangan niya. Bukun mabarakatin pangdungog niya. Bukun mabarakatin lima niya. Bukun mabarakatin siki niya. Naiging barakat. Nahinda siya kumaan. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kaya ingatan dasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uno pa yung biyay tak dahil di mga tayo mangud. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratu Hud. Iwan hasuratu Fussilat. Basahun na to muna yung ayat. Paman sin Allah ta'ala hasuratu Fussilat. Qul innama ana basharun mislukum. Paman si Mahasud si Mahatinggi. Baitaan kanila. Innagdaat Tuhan. Mahasud si Mahatinggi. India at junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pabaitaan kita din. Baitay sila. In ikaw, Nabi Muhammad
Biyada kanila. Magkaon, mag-inom. Kata ang biyada. In kiyaridda mo sadya, yuha ilayya. Pinikaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magbaya-baya siya, fa'alun lima yurid. Pini siya sinallahu. Yuha ilayya. Pini siya sinallahu ta'ala. Panauhan wahi. Tibulun maun kanin wahi. Nagulal siya Nabi Iwan Rasul. Kahinapusan na Rasul. Na. Annama ilahukum ilahun wahid. Intuhan. Hamuk na. Ilahun wahid. Tuhan tunggal. Sin sila na kauna. Iwan sin kita niyo bihaw. La ilaha illahu. Way Tuhan sa bunal-bunal pagtag-ipunan siya. Na pagkasiyara, pastakimu ilayhi. Pagpabuntol ka mo, agaran niyo yung pag-iman kabayaan sin Tuhan. Ayaw niyo sadya agara yung pag-iman kabayaan niyo. Ba't kanya ka na ninibiyaw? Ayaw niyo sadya agara yung pag-iman kabayaan niyo. Pastakimu ilay. Salta pagpabuntol kamu. Uno-uno na dyan di akan dunad ay na kamu simiha. Dunad dya kamu. Ala amrillah. Doon sadya kamu hari akan sinallahu ta'ala. Iwan doon sadya kamu haliangan sinallahu ta'ala. Ang kataan dia akan ninangan niyo, bagbukan niyo. Ingkatan liangan tangkis niyo. Pastakimu ilay. Harap sa jamad. Tunggal pa Allah Ta'ala. Wastaghfiru. Iban pangayo kamu. Kaampunan iban kamama. Harap di pa kayo. Magsusun na higinhawa. Magsusun na hiwaran. Bukun di magsusun. Adlaw ka na. Bang siya nanay kude nga dunya. Wala dooning kabuntulan. Wala dooning pagtawbat. Wala dooning pamawbog. La ilaha illallah. Mahal nga ni na dunya ini. Hakatantan ini. Labiin halga sin la ilaha illallah. Kalupasan na ko. Da, uno pa. Pastakim. Pagpabuntol kau to daraakan sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab diyan. Impamung si mga upat khalifa. Tungod pa istikama. Nahambuk sila. Hangkakabtang sila katan. In pagtagon lang na istikama, magpabuntol ala shahadatain. La ilaha illallah. Magpabuntol ha kalima. Amo yan yung bugbugtan niyo. Miyari ikaw pa dunya amo nilapal. Manaikod ka rin nga dunya aburaw nilapal. Sa kalituan, dugay ngini kalapal sindaw. Mahita, wala miyuntul. Miyuntul na siya, hakabayaan niya. Tungod pa kabayaan si mahasot si mahatinggi, kalla. Wala. Dahil nga sabi at mga tuwan. Puguson taniyo, hinatay taniyo. Uuhon na pinakal taniyo.
haupo din waktu rihil ka to tanyo kanuman tahon da. Bangkaw miabot ka kapituan tahon, sana ka agbayon. Sana sugpatanin tuhod mo. Daran na kaw nagpapipisol. Nauno yan, tuhod maas na siya. Sabi bata pa kaw pagpisulan, hindi ko pagambiton. Napuas yung pagambit yan, yadto na lang, nawala na rin, yadto na kubon. Tayo mang na. Dahil nga sabab yan, aun taalukan sing kabuntol. Tumaalok siya. Aun koneksyon sing kabuntol. Al-istiqamatu tataallak bil aqwal. Impagpabuntol. Aun taalukan niya. Umbul hamu, tumaalok siya pakabdangan. Nahinang sabab, sim mga maghihiluhala, sim mag-aambulda, hasabab sing kabtangan. Dahil nga sabab yan mga tuwan, intaw mabuntol magkabtangan tudyo patuhan, mabuntol day sa magkabtangan tudyo papagkahin niya. Way pag-ambulda, way katantan, inaunda, giwan ko yan. Yaon yung pagkaon, bangkaw ya astulan, di ko kumaon, daw dayaon mo yung pagkaon. Sa bulat mo. May taya astulan ka. Way pagkaon, sarawa, marayaw yung parasan mo, halam ko kuyag, kensukan na ka. Taga pagkaon, taga pagkaon, sa diurukalan ka. Daw dayaon mo yung pagkaon. Aturayan mga tuwan. Dahil nga sa wabyaning kabuntol. Intaallukan niya halawang sing kabuhita, tumaallok siya pa kabtangan marayaw. Kabtangan sin nagtatawbat. Kabtangan sin mga sila imaammal ha kalima la ilaha illallah. Turayan doon. Nah, hikaru wa taallukan. Al-istiqamatu tata'allaku bil af'al. Yung kabuntol, tumaallok siya pahinang. Dahil nga sa bayan, hinang simbarayiman mabuntol. Way anyaya, way khayanat, way paglaog. Al-haqqu wal-adl. Kasabunnalan ibang kahatulan. Dahil nga sabab yan, paimansin Allah Ta'ala, وَمَا جَجَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Way hitumbas sa marayaw, maling kaninutumbas kanya, dubul karayawan. Imay tayo tulag dubul ng karayawan. Triple karayawan, bukol. Dubula maka, dubulin niya do. Bukun makatura. Bukun makapitong gatos da. Wallahu wasi'un alim. Napirig, luri misang kita ni makaabot pahangpo. Haddul adna. Had pababa. Wa haddul a'la. 700. Imma puas dan itu aun pa wallahu wasi'un alim. May tak kita ni makakad. Sabab wala ti maalluk pakabtangan marayaw. Wala dati maalluk pa hinang pamarayaw. Hikatu al-istiqama in kabuntun tumaalluk siya bil ahwal pakahalan. Biasing kahalan na ito inibiyaw. Na yung kahalan na ito biyaw, timaallok panapso. Ba't bang ini timaallok pa istikama?
pakabuntulan kabayaan sin Tuhan. Hafal man sin Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Kita nyo na imasan niyang nagula hababaw singguni. Wala kaya bu sin Tuhan in nikmat biya simbiu bu marikato tanim. Pamakun tubig lasuag. In lasuag, dito hasug, bagbagon. In kusog sin tubig lasuag, bagbagon in basi. In kusog. Nabang mukaw na sin plastic. Bukon bagbagon, tumuhon. In nikmat dihe sin Tuhan na umat ini. In cellphone sinamuk bata-bata, aun dakula, aun siwi-siwi, aun sarang-sarang. In cellphone sintaw maas, aun natas sa sakatan niya, ginisan na. Sa kawa tuan, in nikmat yadto, wala na pakay, pakabayaan, pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Niyagad siya kahanan. Bukon kahalan in piagad niya kabayaan sin Tuhan niya. Bukon. Nabang kita niya kada kahalan, manangtang nakaw. Manili simpikilanta. Sabab di makaya. Dugay na isab konsum, dugay na isab kunisa, dugay na isab. In cellphone sin 19 kalawang bukon na isab biyaw. Di na. Aturayan in business, aturayan kahalan. Sa kawa, tuan bangkaw miyuntul, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahalanin murul kayo mo. Kabuntulan ini agad mo, sa makading kahalan. Nasakali, kita na imbiyan niya kasing kahalan. Kita na impiso ko sing kahalan. Ampay karuntul mo kung magpiso ko. Giwan ko yan. Ulong ibang baratan. Dahil sa gadto, mabuting pangaw no ay pagkaon. Hapasalan sinkyo kuyakan kao, kiyan sukan na kao. Nasa kalituan, nabuting pangangaon. Pagluwak niya kimaon. Nasa sangkad, nasusungkad. Katay kuraning kaadilan, niya kadakahalan. Sa siya kiyaban, maykan kunin lombay niya, kunin restaurant na sud niya, sa siya kiyaban. Aturayante mangudnam. Yadto in taallukan niya. Singkabuntul. Na, uno pa, ikaupat, in taallukan singkabuntulan, al-istiqamatu tata'allaku bin niyat. In kabuntulan, tumaallok sa paniyat. In kataan pakaradyaan taniw labay ring haniyat. In niyat na bahagi. Ada kala niyat pamangi, ada kala niyat pamarayaw. In tao nagtatawad, intaw yamalan niya ang kalima. Di siya magniyat pamangi. Niyat sadya pamarayo. Dahil nga sa mabyan, intaw yan, nakalamod siya, ha mga mukhlisin. Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin. Inna kauna, wala sila naraak. Malaing kanimpardakan kanila, maghihilas. Maghihilas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun maghihilas pa tao, bukun maghihilas kankuan. Sa harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katay manguran na mo. Imbiyay tak di katutan. Na. Impamong si mga sila tao. Makaingat ang Quran.
Iman makaingat hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung lamud ka mga ini. Ashabul istiqamah. Lamud ka mga tao. Partner nila, kanunungan nila, yung kabuntun. Favorite nila, yung magtawad. Labi rin sinsub nila kumaon ibang minum. Batim minum ay magkaon makatura. Mahinaat, mataas suka ibang doom. Ampay magtawad. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya halapal sadya. Makakapituan. Makahanggatos pa na buo. Katoy, kung ampay magkaon makatura, nabangkaw kimaon nakakapituan, sa nakaw sa puton. Sa bangkaw naglapal, astaghfirullah alazim wa atubu ilay. Nakakapituan. Iwan sin naka hanggatos. Minsan pamastul kay mo ito katantan, kimuyag na kay mo, in nagpapanjari sin langit iban lupa. Ikaw na yung kalasahan niya. Biyaitan niya na kaw, fala khawfun alayhim, wala hum yahjanun. Ay nako. Bukun din doon niya pagulaan. Hapitasad din kabayaan sin Tuhan mo. Sa babaw labayan mo kubun. Aun labayan mo mahsyar. Aun labayan mo yaon. Dahadya yaon, supaya paglaway mo yun, kakilahan ko sin labayan mo yun. Manukin-tukin na hadya kaw harap madtupaluhal kabayaan mo. Amin dyan, di kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na lamud sadya kaw. Hama nga sila, ashabul istiqamah. Amin kasuban nila, in kabuntun. Masub sila rin nga pagkaon, di nga pag-inom, di nga pagpasyal, di nga katantan. Kasuban nila, in kabuntun, sa wabtiyan to nila, in gumini. Bukun paghulaan, in paghulaan. Kakan haadlaw susuon. Ayaw mo sadyahin na ngayon. La talibul karama. Ayaw sadya kaw sumukat karayawan na tao. Lo, mo ako sa inyong mareho rin kanila. Yun sila yan na padchiki ko saan. Pikilan ko saan, bukun pikilan nila. Ingat ko saan, bukun ingat nila. Way hang katao in makahinang. Inaaraman na to, dinut takapun, dinut takamun, arama magganap gianapi, arama magtarang tiarangi. Uy, makadato ambok tauhinang. Dahil nga sabab yan, betaan kita niyo sin Allah Ta'ala, wa ta'awanu. Pagtulong tabang kamo. Sa rawa, conditional. Hakabayaan sinto. Wa ta'awanu alal bir. Di kau Tuhan maka-accomplish hambukin ang bangisay sa mura. Suway aon takamun, suway aon takapun, suway aon taawun. Magganap gianapi, magsugpat-sugpati, magdihil-dihili, di mo yamay ng sinisay sa mo. Suway maaon in jamaa. At turayan mo. Dahil sabihan, ayaw sadya kau mangayo. Ayaw sadya kaw mga gulalan pataw. Pa'azamul karamah. In marayaw gulalan. In mulya gulalan. In honorable gulalan. Bilujumil istiqamah. Amoy marawgbog kaw hakabundanan. Biyugbugan mo in kabuntulan. Biyabugbugan mo yung kahatulan, karayaan si mahasot si bahatinggi. Ay nakaw sumukat lang mo, gulalan yung ako. Jukot na, yung gulalan mo, marawgbog kaw, hakabunnalan, hakasabunnalan, haparman sin Allah Ta'ala, sa taud-taudayat, innal ladhina qalu, Rabbuna Allah, summa istakamu,
Fala khawfun alaihim wala hum yahjanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Na murah-murahan mga anak apo namo, mga tay mangurud namo, mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, uuhon na to'y natay na to. Uuhon na to'y kabuhi na to. How po din waktu na to. Bang mayan, makawat na to, ing kabayaan sinallahu ta'ala. Hibihin na to na ing kabayaan na to. Uy, nakalagihan. Sakawa, puhungon na to, suhuron na to, magmaaroy kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan madawhat taniyo. In sarayaw-rayaw, paghula-hula dunya, paghula halom singkubul, damit kian makalamod kita niyo. Hama nga sarayaw-rayaw, biyay ta sin Allah ta'ala paghulaan, amo na yung sulga, tub-tub na jaridto, mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana min al-faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya ajidu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.